Happy Mother's Day. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane lokuthi usendelele langa. This is the day that the Lord has made. Namuhla bazalwane sitawukhuluma ngenzima ledlalwa ngimake lokholwako. Hallelujah. Ngicela nje senifundzele incwadi ya 2 Timothy chapter 3 sitawufunza nje verses 14 na 15. Kodwa wena ubeka kuloko lokufundisiwe wakukholwa wathi ukuthi ukufunze obani nekuthi kusukela ebukhaleni bakho wayazi imibhalo lengcwele lenemandla ekuhlakaniphisa ube usinziswa ngokukholwa ngokweziqu. Hallelujah. Uyathi nakuthiwa nje chubeka kusho ukuthi lolo kwentako kuhle. Kuthiwa ke kodwa wena chubeka kuloko lokufunzile wakukholwa. Uyakhuluma lapha Paula. Uyasho ukuthi nekuthi ebuntwaneni bakho wayathi imibhalo lengcwele lenemandla ekuhlakaniphisa kube kusinziswa ngekholwa kuKristu Jesu. Haleluya. Timotheo nakakhulako atfola le foundation le yekukholwa uyifundzisa ngumakwe wakhe aphinze anagogo wakhe. Haleluya. Bathi ke nabamusho bathi ngilo noma kuthiwa Lois noma kumbe nguLois kodwa khona lapho nje ana Eunice makwakhe nagogo wakhe ngibo labamnika lesicalo le foundation kwekuthi kuze uchubeke kahle mfana wethu. Niyambona make ukuthi umgcoka kangakanani empilweni yemuntu, empilweni yemntana, empilweni yakho muntu lomusha. Na uyalwa kuthiwe lokhu akusikahle, angeke kukusite la nala nala. Kwakho yemukela la lakushoko. Because uyayiquote nale mibhalo ukuthi usho ngani ukuthi lokhu kubi. Usho ngani ukuthi lokhu kuhle kutakusida. So ukuphi ke manje Timotheo yini yona lele jabulisa Paula empilweni ya Timotheo kwekuthi hayi ngiyabona ukuthi this man sawuhamba naye indzawo lenze. Ngani ngoba ubona lempilo la ithole kuphi kubomake. Lokusho ukuthi bomake nimgcoka kakhulu. Yinhle lento yenu leniyentako. But nawumake lohlala nje athulile, longasho lutho, longayali, longathini, awu osiyami bayalahlekelwa abantwana. Ngoba kulesinye isikhathi ukhanza kwekuthi umtshelile lo mntwana wachubeka nalento la into ngamtshela wachubeka uyathi bese kufika nalokukhathala. Kanti live lenkosi lithi we must not give up. Bazalwane inzima ledlalwa ngimake lokholwako inkulu kakhulu. Kani naye lo sengakamboni Jesu. Uyathi nje lokuthi umntwana nami kufuna ngimiyale ende kahle. Abe athi kahle ukuthi lo mntwana utawulingisa lenkhala. Ihamba itsheke bathi yenda nje ihambele eceleni. Nalo mntwana bese wena athi hayi angasho njalo angasho ukuthi yenda nje ngithide. Avala umlomo nje umntwana athi uyabona lo ngiyamgeza. Umangale lokuthi soda ugezeka lo mlomdzala lokutshelako. Ugeze kanjani because nguwe lo limalako. Yena kumbe kutawuthi before ilanga lakhe lekuthi endlule emhlabeni. Ehlukanise asho ukuthi Nkosi ngiyakuthanza, Nkosi ngiyakukhetha manje. Wena ke kwendeke wena uthola ingoti. Angisho ukuthi kunjani but nje kwendeke lokho wendeka angikwadi nami. Uyawukhala ngabani. So ngiko ngithi asesibukeni nje ke nyalo sibuke nje lo Timothy ukuthi ukukhula kwakhe
Kwakumjabulisa ngani Phawula? Kwamjabulisa ngani? Thine-ke sibomake nguyiphi inzima lekufanele siyidlale? Sithi ayidlala njengalabo Louis na Eunice, make nagogo waTimotheo, bebakhombisa uthi umbhalo bebakhombisa luthando nekutinikela, i-commitment, nabendlulisela lesipho se-faith kuTimotheo, lesipho sekukholwa. Uyabona lokho ukuthi umethembe uNkulunkulu ubona ukuthi kulukhuni. Umethembe uNkulunkulu make ufundzisile, wayala, wakhombisa luthando, bathi afike athi nasabuya lela abuya khona akukhanze uyi-nothing, ungumdali. What you must do, bambelela kuNkulunkulu. Uthi Nkosi ngethembe wena, akekho lomunye lengingamethemba ngaphandle kwakho. Ngibuke wena, nakulokhu lokwenteka Nkosi ngibuke wena. Lo ngumshumayeli wakusasa, lo wenda nje. Mina ngibheke wena Nkosi wente ungehlukanisele yena kule tintfo latendako. Ibe nawe-ke angifuni kukushiya ngaphandle make kokuthi nawe ubhekekile kokuthi utiphathe kahle. Lokufuna uNkulunkulu. Lize lithi livi, yibani isibonelo lesihle, nitiphathe kahle. Nihlobe ngetento letinhle, nibe ngilabesaba uNkulunkulu. Ngoba uma ngabe thina sitawukhombisa lenye picture kubantwana, sikhombisa ipicture kubo babe lembi, athi uyakhuluma umuntu omdala umukha angakacedzi, umkhe emlonyeni. Kodwa kuthiwa ngumake wenkonzo. Nasesinawe la ujayiva umhlolo. Angisho ukuthi kubi kujayiva bazimfa bami. Kuhle kakhulu. Sewukwendile-ke lokho lokwentako. But bese uyadibuka kokuthi uNkulunkulu uyajabula yini ngawe. Uyajabula yini ngempilo yakho. Lo lokwentako uyakwenta fine. But impilo yakho ikuphi? Baze bakhulume nangekugcoka. Bathi gcokani kahle ngekuhlonipheka, hayi ngetimpahla letidulile. Bese siyethembeka kuko konke. Lokwethembeka angikwati kwashonaphi kwalahlwa ngibani. Boma-ke kungako nje kuye kuthiwe siyangena enkonzweni sibe holy. Nasiphumela ngaphandle sesiyacala siyadivava. Hayi Steve futhi manje. Uthini uNkulunkulu lapho? Uthi nje nembeza wakho akakwehluleli yini. Kepha-ke bazalwane, angifuni kungena kakhulu lapho. Bengifise nje nyalo kuyithatha kancane kokuthi siyaphila la even. Siphila ne-generation. Lethi nayithi no, yithi no. Siphile futhi nebantu lapho khona nabomake labathwele umthwalo lomadima. Lo munye awethwale lo mthwalo uyafundzisa abantwana, uyabondla, uyasebenza, uyabuya ngeweekend uyalima, usensimini. Angalimi ngoba kuyihobby, but ukuthi labantwana batawudlani. Loyo make loyo ukhanza kokuthi ngenteka bengimake lo divorced. Umdivorcile babe ngoba sewubonela abangcono. Maybe babe ubusy emsebentini kakhulu. So uze ude nesikhathi. Ukhanze ukuthi lo munye ukhashane. Kumbe usebentele emaveni khashana. Ubuya kanye ngeminyaka ekhaya. Abuya ngakaphathi lutho. Kodwa beyosebenza. Utawuphinza jika abuyele emsebentini. Labanye-ke ukhanza kokuthi ngilolu hlobo lwabomake lolu neglected. Ukhanza ukuthi babe nje akanandzaba nje vele. Ukhona uyasebenza, usebenza kahle. Bathi akanandzaba nje nokuthi kunemfathi nebantwana nayo yonke nelikhaya.
leli khaya selajika laba lalomfati ukuthula enkonzweni. Lajika laba lalomfati akusho kokuthi ufile uyaphila. Yebo kona bafele kwathi sebaba baningi, sibaningi vele. But bafa labo babi. Kulala abaphilako ke. Sibonile ke le role ledlalwa abomake ku spiritual development. Kuthi bakhula labatimisele ngaNkulunkulu, labatimisele kuhlala kuNkulunkulu, bayakhula spiritually. Ngoba uNkulunkulu uma nabo. Ngiko ngithi mina asinga give up. Bomake akuthi tenteka tintfo sithi Nkosi siyabonga singa give up. Bahlala labomake emthandazweni. Ukhanzeka ukuthi nangabe uyashumayela sekubekise nje ngabobabe kusho ukuthi kwenteka cishe emabandleni amaningi. Kuthi bobabe bancane inkonzweni. Bomake baningi. Hayi ngoba labo babe baphila abathandi nje kuyokhonza inkosi. So wena make sakuyithatha le role yakho. Lokho ukuthi phela kuleli khaya leli kufanele ukuthi ngilishumayele leli vangeli kulabantwana. Labancane nalabadala. Nakimi liqoko. Ngitibuke ukuthi ngihamba njani. Singene emthandazweni. Singene ngathi siyaqala. Futhi uthi usathandaza nikanye kanye. Kube khona uNkulunkulu intfo latembulako. We must be prayerful women. Lapho nakuthiwa nje kufuneka bomake. Letinkhophe tabo tigcwele tinyembeti. Yingoba uNkulunkulu uyathi ukuthi ngalesikhathi ukhala ukhalelana. Uthi lithi live lenkosi uyatikhongotela letinyembeti. Ano kumkonakele. Bese uyahlala uyakubuka. Afune kubona kwekuthi utabe sowenda njani. Ngisiphi stepisi lo tasithatha. Then thina ke bomake kufanele bese sithatha stepisi sokuya emthandazweni. Sisho njengoba ngishito ukucala kokuthi thina kufanele singa give up isithandaze. We must pray without ceasing. Sifundzise bantwana ngaNkulunkulu. Sibanikete spiritual guidance. So kafishane nje ngicela kuma lapho ngibuye ngiyathanda lokubuya kubobabe kancane nje kafishane emakhosi tinhloko temakhaya. Nalithi live lenkosi khulekani niphakamise tandla letingcwele bobabe. Hayi letigcwele ingadi nebudlova. Usho lapha ku 1 Timothy chapter 2 verse 8. Athi mlaleleni simakaze ngaso sonke isikhathi. Manje ngalesikhathi kwenteka letintfo empilweni yamake letibhlungu ube ukhona kufikani la kuwe kodwa uthi ungibabe lokholwako. Utabatshela njani lalabanye bobabe ngaphandle kokuthi yahambeka lendlela bobabe kufanele bahambe njani. Na ungibabe futhi uphile njani kanti wena sowuyadiguculela letintfo. So bazalwane ngicela kuma lapho uthi temake mfundisi make nangabe noma ngabe sowuhambile emhlabeni but wena kufute umati kokuthi ngumake lo umati asaphila umlalele asaphila kuthi uthini kuthi kufika kungikhanze ngicinile vele ngicinile ngihleti uNkulunkulu ukuthi Nkosi nguwe lo wabona ukuthi abe nje. So ke ngibhekile Sunday school bazalwane ukuthi Sunday school udamhlonipha make umhloniphe babe ubahloniphe nabo sisi because kufute sihlale sihloniphana simati uNkulunkulu kwekuthi ukhona futhi nguye lotasinakekela imihla ngemihla sihlale njalo sithi ayendiwe yaNkulunkulu inthando ligama leNkosi alibonga. Lo mlayeto bolethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.